Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Talukta Chan MAIBAM na taram na ukchari matam ki tholakpa tongan be isu singi matangda khanane na ba semzariba platform Northeast Taluking ase thamzariba khanaba topic di CM Oihallabasu Mla taradi Assembly Lakloi wafama simak khigi THADOU gi one of the prominent leader oibiriba Lamjathang na phongdokhi bani khigi haujik se manipur da president's rule se chai ama mapung farakadabagi khoi yamna nakna Lairabani, February the 13th, the 1 year complete with the Ribani. Masifog Manus, the Koi Hosik, Mayam, the Sumgang, Bahabazaraki, January 26 Fog, Mamang, Manipurda, popular government, Amakak, Samakani Habigi, Tongan Belijers in a Fondropa, the Hiram Sigi Matang, the Kugi, intellectual signasu, Tongan Motsing, Mam Fondokre, but at the Bosically Basic, if Karigumba government system Taragadi, Kuki Emile Tarasi, Yarakadra, Habigi Pots in Hosically Basim, Man Sumkoina, Fondokiba Matamda, Kugi, government formation. The participant Ogani Karama Matamda Matamna Talaga Liba, Union Territory Separate Administration Legislature, Yoba Separate Administration ki demands se time bound Amakak Thami, Hariba time bound Sigi Marunda, Pigani Happy written commitment Amakak Kogi, central government plus state government, Semakadoriba state government, Tuna Habitare commitment Amakak P Taragadi government formation da. Semakani have a participant Ogani having a wafum Fondo Kibabatare, the book House Claribasi, Makoida CM. From Sepi Taragos Mokoise Assembly the Lakadra Koi Mokoise Infal the Assembly from the Lakadra Habigi questions in Zikleri Baziram Sigimatanga Kanana by Kogi studio the election and a bit of expert panelist Mam the Saktak Chigi Ahan Badeka from the Bochage Jaliangrong United Committee Manipuri President Ubiriba Ozab MEIBON PHAOMEI Ozabu Ikakum the Buchari and Isuba panelist IMAGI MEIRA President Ubiri Ima ZUCM Imabusu Ikakum the Buchari Suba panelist Kogi topic C the Paliba Wafam Simak Fong Dok Pikiba THADOU leader Biriba Lamjathang Ozabusu Ikakum the Buchari. I hand Base Ozamakel the Maglakcha in introductions to Yam Heda Sang Supi Jamni Ozana Fong Dok Pikiba Wafam Oiverina Ozana Sigi Matanga Kari Maramdagi Hariba Wafam Sifung Doropan Habigi Kitang elaborate views Hambayon. Manipur Legislative Assembly gi Kainogi Manung Chan Basida MLA 60 labor manung sida hojik ki oina cookie subscribers hai tare cookie yazaba hai tare aduga Manipur gi separate administration Manipur administration gi makha dagi thoaga separate administration taliba MLA tara myoi tara sigi tara si sida moina May 12 2023 da taliba Home Minister da iriba press release duga memorandum adugi do makhata na moina parsu fazana toge haita radi Manipur Legislative Assembly gida hanjiningai mathau tadreba to godobu last 2.5 years sigi manung sida Legislative Assembly bu hingna mahoina sigi MLA mioi tara sina thadok tabagi maram oiduna Hojik libiriba 10 MLA sing se yamna moigi separate administration taliba se yamna doubtful lejaiba adu makhata na hojik ki 10 MLAs gi marak sida hojik BJP na maximum absolute majority leina karigumba sarkar form toge hai taradi president rule gi after 6 months plus 6 months 1 year gi matungida president rule se lo thoaga popular government reinstate to ge hai taradi moina condition ama thamaba adugi condition du karino hai taradi hojiki 10 MLAs cookie jos aduga zomi ga mar MLA sigi manung sei seda moi tara se halakpa ngamdraba Chimerong ki Manipur Legislative Assembly da lakpangam draba ado lakpangam draba taradi sakar CMOI hai taradi karigumba BJP na adugumba condition thamaba ado taradi sakar CMBangam moi ba adugi maram duna moi se chief minister phao offer to raba taraba su BJP na sakar semna na bagi damakta moi se lakpangam do mande lakpangam moi haiba se egi Wahine maramdi sarkar semba sibu 10 MLAs yaud bagi maram uiduna sarkar se thugaibra
or matam du chief minister leader of the house do moi lakpangam de bagi maram oiduna house e chalai to bangam dre haina ma resign to hibra ama adugi natabani na hojik su BJP na sarkar sem ge haira kansida moi mioi tara se yaw de bagi maram oiduna eina BJP na sarkar sem bangam de hai tar de du langani so adugi di mere excuse ama oigadra manipur praja mayam na khoi am tang tana ki se hai bagi amane ani subai sida hojiki chief minister karigumba pir aga or cabinet minister or deputy CM pir aga moi se karigumba hojik imphal da wasak da la aga raj bhavan da or anywhere or house ki legislative assembly ki session sida pangthok kan sida moi karigumba attend to ba la ba ado ai taradi moina separate administration talibadu khoi ngamjadre haina surrender to graba aduga chap managani ba adugi maramduna hek hobadagi akhoi se violence mayam heinous crime mayam rape murder atai mayam gi maram oiduna akhoi se justice atok pa leite article 239A gi matungina separate administration creation of union territory Pondicherry gi model sina rape murder atai mayam singse laman khumga dawne dunatana justice leite haina moina kanna mayam se inbanina hojik praja mayam sina kadai phau moi se chumbra haina yengba gi maram oiduna paklam do mande ba maram di moina machin thir aga preventive measure ama oina hai tare adugi matam duda peace appeal to ba mahut duda separate administration room da changrabadina hojik se karigumba hange hai tar adi praja mayam sina sawgo do male ba noina nga lingei da peace oina appeal to raba tarabadi ekhoi di praja ni na yam sawbani na praja saw raba tarabasu noi luchingba ama oina MLA ama oina noina fazana ekhoi bu thembiraga khanaba mayam do khambiramba taradi media suk yamna siroi haiba gi question su mayamna adum hangdaba nate adum hangaga leyeba so hojiki at this point in time hojiki juncture sida eina egi wakhanda-di lakado mande adugi maramduna karigumba lakpa taradi moise mayum se mai thagadra or betrayal ne haigadra traitor ne haigadra adugumba legadoba maramdi mogi pukchel sengdaba ama as a leader as a elected member moina pukchel sengdaba gi ama lebadi maramduna aina thajadaba gi maram oiduna moise even chief minister phao leader of the legislative assembly phao piraba tarabasu moide hangadoba lakadoba hojik se imphal da laga wasak aga moise constitutional duties pangthok pangam do mande haibese eina advain thamjage okay bagi separate administration manipur integrity se machet tana thugaina bagi demand amakhak toraga leibani na hojik se government formation da makoi se akoi gi leader gi form se pi taraga so makoi se lakpang moi asagi assembly mi form yawbang moi habai form duni ei mathang se oza MEIBON da lakchike lecturing about from the Makoi Yaudragadi government, Semba Yadabra heavy questions at Lisang Sinadum Hangasulabani, government formation Tobase, popular government Amakak Sembase, Center now or Manipur gives a Clariba, leaders since na same Gihai Taragadi Noni, the Mungamba Pony at the House of Fob, the same than a Rebase, Manuda Hidden is in Dalaribano, Habasidi Miana, Sudum Hangarasulabani. If Karigumba Kuki, MLA since a Yawak Taragadi, Makoina, Taliba demands since a Handokrana Kanga Ribana Tragana, Makoi already written commitment amakak piu makoi demand se soi dena pigani habagi written commitment ama piu habagi wafang pau phongtok pa leikrabani adu itaragadi makoi yawrak taragadi makoina taliba demand makoina piu hariba commitment se pi krena khanba yabra oza kamai thamini base koi ran masigi topic asida sum yengmada ekoi asidi manipur manipur amagi oiba issue ama oina ngangnaba ama changneba yes Manipur gi issue oina discussion toba amasangi masi thoriba punamak se lanai gi nate hoyi tawnariba punamak irang le issue Manipur issue ni just community ani khak issue nate masida yengba yengraga wangangba masange ba kai gino haibo
hojik tawribasibu hojiki manipur issue gi degina thorpa problem makani asida koina meitei ga kuki khaki enemy gi type leibadu natina low sebako masigo olgadi khoi manipur gi issue natina manipur praja myamna asi discussion tawinga daka oide masi manipur gi issue oibigi dumakta manipur gi problem se leiba manipur haiba sida kuki ga metei ga crisis thoe community class thoe masi thoe si manipur issue nate amarumda community gi ni haina yengba tagadi metei ga kuki si enemy oina ukraneba aduna hojik tawriba punma asi thoiba issue si manipur gi problem ni manipur gi issue ni redi manipur gi issue gi oiba discussion to batabani ngang batabani hojik leiba hojik haiba ngasi topic matung ina ngang pa matam dadi ekhoi kan cookie joe dance cookie joes haibati mukhoi gi represent oina manipur da kakpani dance milese cookie joe gi site gi haitare ko pulok ki oina moi public singi representative oi lai aduna leiba asikba leiba manipur gi representative oina leiba represent tawra leiba MLA singsi ekhoi kana matna makhoi gi against leite adu mukhoi trasu kana matna enemy natte ekhoi manipur gi enemy natte ba kai gino bo makhoi si manipur gi legislative assembly gi member ne adu matungina masi kana ka ekhoi metai ne su mukhoi de enemy natte atopo to community manipur le di community purmok na metai gi against enemy natte amo koki sing MLA trasu ekhoi gi enemy natte ba kai gino bo hai bo mukhoi ne su it's no cookie sing group haitare cookie joe sing leidiba praja sing su meitei sibo mogi enemy ne lower leiragadi oju aran baneba haribo problem sidi manipur issue ni na afabarum da por aga pain da ba myam ngang raga su pain da ba myam haina raga su adudi solution haiba mukak lakani adu aina asi hairure aina si tawrure aina si demand tawrure aina masi monda hapatu pakhato narure haina madu pura tholiba myam si ekhoi manipur gi ekhoi thokhiba pulmak se ekhoi manipur gi sason tawbada lo khitang yodabagi aduga kupna yingsiludabagi thokhiba kani harum da khoi yingba tabani number 1 aduna masida misimina thokhiba problem thokhiba pender launa pulmak ase hojik example ma hairang stupita si hojiki hoigi leiba tense milesi manipur gi legislative government formation matang sida moi lakpa ngamngani lakpa ngamoy habi as representative am olagadi lakpa su tabani ado ma moi lakpu da kamatina moi bu ekhoina ekhoi enemy la ena hangada bus leite moina lakpum tam da warmly ekhoi welcome to go changi to su to gani khali aduna hojik manipur gi leibo khoi kamup singsi moi bu enemy ne low de na low se bako low su low de adubu problem ma moina pain da bagi moina separate examination piu khorona praja gi apam badda as representative moina center pressure to base khoi kai do masi to base kai no habun da ai khoi yeng da badi masu da hairi bo punmo ase ai khoi gi community amakaki against the chap channel leirabagi damakta masi demand to bani hansu ai khoi amrum da di low su yawani aduga low do su yawani adu masi de yemom tamdi masi ai khoi ni chap chaba khoi enemy na ni yem bata ga di ai khoi manipur apun bagi leiriba khoi gi manipur gi damakta ngang liba tawliba thobak tawliba punmo si ai khoi aran barom sakrane ba ko ajuna hujiki leiba topic ta leba kai gi damaga moi tense MLA nung sida cabinet mantri PBI honorable chief minister gi phampi de ho lakpa ngam goda mande habise maram ni kai gi no lakpa ngam roi haina haidi gi maram kai no ba mohoi ki bigi la ngam moi hairi ra moina hauji demand to rubigi moi gi manipur da koi separate one le ge union territory ni la ni rubigi masi ra phangam ro habigi ra masi ni bagi
ni khattagi lapanga moy habdi langani kaino demand of any of manipur na aha manati hojik lady bami chief minister yar su demand to ni even example makapi ge hojiki chief minister yar ga atopa sinsisu oduga political party sing oyaga su atwa atwa su ekhoi autonomous bi ga dabani cp ga dabani demand of the indian constitution gi pan aya khare leibani na modu manung ni ba sidi ai guidance lawi adubu piwa pido tungan bani adubu ni from thok to myam su ni ri bani adubu piga da badi kanano government of india aduna madu ni re na koi enemy ne na law ga di madu arambo egani aduna hojik la ga offer to ba chief minister pira ga su moi rakani pidra su lakani kam kai gi masi hai bo issue se ba matam khak khak ki ne ba hojik mo khenari ba asi no handaraga amasu manipur ge as citizen ama oina leraga represent toraga lakhiba registration number sing ne ba moduda akhoi pe apam pam da nang na re pen da bagi akhoi chu pazagi mihut am oi bina pazagi pam du lauru re khoru re yar ga di piu havini adu piu du yadrabani na अदुरदी हाइरिबा एकोइसु हाइरेना पिफम थोपदि कोइ पिओना प्रजा इंटरेस्ट हाइरुरे अदुबु इंजिन की कंस्टिट्यूशन मखादा पीबियाबा यादबा हाइबा मखक लेबनिना पीद्रे सु अदुदि कोइ पुन्ना कोइ लेदिबा कोइ मणिपुर की लेदिबा रिप्रेजेंटेटिव अमा ओइना एकोइ नुसी चानना मुग लेरगा कमाय तौसिगेना नेगोशिएबल मखक लाकप याबगी लंबी देगे लेहिंगदबनेबा अदुना तदि हजि मोइना स्वाइन निरोबना सुबा लाकदा मानदे स्लाकसु मो कने तोगदा ngam mande haibasina masi wahaisina kaidogi hebo akhoi hariba issue se asigi sangdokpagi masak muchu oineba kaigino bo mukhoibu akhoi sina enemy umna khanna leire jata haina mukhoi lokhi neba ko akhoi hoji phauti aina sum khali manipur praja punamakna akhoi kuki jau singbu akhoi gi manipur gi enemy ni nadaga metai singi enemy ni hanadi kanam batana lode ai ajum haijabani maramdi ai kamo haijagewa masida akhoi gi hojik new government lapom tamda khana gumana koki jau singi yaupam thokpa yaudra semba sendaba masiki question apho leiti masi delay to han bisi government of india nani saka sembada masi community yawi de emile kha yawni yawro habgi damakta nate majority raidum sem khrani masing ju su khradum sem barni madu sema matamda moina participate to daba habiduna tungambani participate to do as emile ori for participate to tawre ka adu assembly rapor laktabena laktogi maramusu laktadi government anuba lapom tamda laktadi ani ahumla absent oragadi mogoi logi makhada eki makhada gi matuina mogoi bu show cause notice piraga hangani khokani adu ba leibani na adu formation di mogoi yawdrasu moya opposed to race ekhoi di yawroi harsu sum machine su dim sem ki ne bako adubu yawroi haiba maram do kaigino yawroi hadi representative mo di yawroi habidi yadi yawgani adubu mokhoina hojik leiba issue sida ekhoina leiba ekhoina pambadi hoi thokiba issue punamak ase ekhoi manipur issue oibana nomadi soidna negotiate togani nomadi soidna interakani nomadi khoi asumba adu punna usi sanana hinginabagi wakhalomdo soidna lakani khale lakani adu hojik leibo singdisu lauribo civil organization singsu representative singsu mohi mathauda sapchana lawakani ekhoi nakoi parja myamgi issue da nangi interest da khoi hairore adubu government india na yaraktra aduwa constitution gi batungina manipur sida leidiba si thugaibi yadaba leibanina
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थुगाई भी यादब लेबनिना मसिगुंबगी अखोई चपचान लेरे दुना अखोइना हारिसिनी एस रिप्रेजेंटेटिव नखोई कुकी जोगी रिप्रेजेंटेटिव अमोइना मसि तोरि पुनमक्से अखोई यागरन तोरुबसे यादब सिसि लेरे न मोइना सुगाइना पब्लिक सिंग द कन्विंस तोर कानदि अखोई इंग तप लाकनी याबसे हमराम थुमदिन ओके जाय फजन थम्बिख्रे खोगी गवर्नमेंट फॉर्मेशन दा खोगी मखोई यावरगसु यावद्रगसु खोगी मेजॉरिटी लेतारदी अदुमक सेम किनी अदुबु मखोइना यावद्रबसिगी मरमसे खोगी मखोइना तालेबा डिमांड से पिजिपाउती यावरे हाबगी वाफमदी फोंदोकपदी लेख्रबनी अदुबु होजिक लेरिबसे 26 टुदी येंगबा तारी मसी सेमकप्रा सेमक्तब्रा हाबदुगी पोतदे ए मथंग से इमादा लाक्चगे इमा अखोगी कोई मखोइदा चीफ मिनिस्टर मक नत्रगसो खोगी एनी कैबिनेट मिनिस्टर अमखक पी तारगसो मखोइसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन दा यावरकद्रा यावरोइद्रा हाबसिगी चमम नबसे दुम निसांगसिना पॉपुलर गवर्नमेंट अमखक डिमांड तोरपदैज होंगना मखोइसे यावद्रा यावरोइद्रा यावद्रगदि सेमोइदोरिब्रा यावरगना सेमगदोरिब्रा हाबे क्वेश्चन सिते दुम नैनरगसु लाबनी हौजिगी लास्ट आवर ओइराबनी अदु इतारगदि मखोइना डिमांड से तौरग लै मखोइ डिमांड से पीजिबाउती यावरे हाय तारगदि मणिपुर दा गवर्नमेंट लेतबा अमगुमना लेगदोरिब्रा कोई मेजॉरिटी लेरिबा बीजेपी पार्टी की अखोइगी लेरिबा तो अतोपा कम्युनिटी सिंगी मसिंग सुना अखोइगी एमएलए अदुम लेजरी मखोइना दि सेम यादब्रा हाबे क्वेश्चन सिने हौजिक लेरिबसे 2060 हयेंग हंगसिदा गारे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की अखोइगी ममी सिदी यू उदबा हाबे तारे कमाइन थमिनी हम मुक्तदा अखोइगी विंडो टीवी बु यिंगबि पिजा खते मदो खरुमजरी अदुगा ngase ki panelist oina phameba akhoi ga ma bo masu janumpa mekel dasu chan masi taseng na habda mamang da su dum hayal dini ko sarkar haibasidi adum khoi maitei ku ki sarkar nate ba sem du manipur ki government ne ba sem du se natra aduna maram oiraga hana da su me thate gi hore lan se adu matung da dum makhoi separate hairaga su moi gi as a minister gi moi ani yaw bodu dum mai gi tobom to pa phangdana dum laaga adum moi su contribute adum moi su moi program tawdana khoi gi mem chakip gen haibra madam adu du su mai gi ada function tawraga modi na dum khoi gi prime minister na tawdana mai gi video calling tawraga moi gi second ga inauguration ga खोपा दुम फंक्शन दी माई माई की केंद्र दुदा दुम तौदन होनर ला इदुनेबा अदुना मरम ओइरगा मसिगी मतंगदा मोइना ngamdabra हाइबसु मखोइ मखोइ की खुदोंग चाबा दुदि दुम मतम दुदा ए खोदि सेपरेट से पिद्रम निना खोइ तोकचरगे हाबदि मोइ ngasiबो हाइदेबा अदुगा सेंगना हारदि मोइना लेरिबा पोतो अखोइना गा दुम हाइ हौरकपदिगी हवा मोइ एथिक्स कारबनी प्रिविलेज एंड एथिक्स कमिटी की कनो दगा तौदन खोइना असेंबली दगा चांगदना मोइ मथकता पनिशमेंट पिगदवनी हाइबदि लीडर अमना मोइ की हाउस की मतुंगिना होजि ओजामो बानदा हाइबदो अदु लोय कार्य लाकपदा मसी सोइरिबा पुनमक्से अखोइगी लेरिबा असेंबली की सु असोइबा खरा लेगिबा मतम जाना मोइदा मोइदा के हाइतारे चैराक पनिशमेंट हाइदना पोइ मा फाउ पुल्लु अदु तो हाइबा नते खितंग मोइगी रूल्स बुक द याउजरगा लेइबा नीति नियम दो चथर खिदबगी मतुंग इना ngasiदी मोइना हाइनिंगबदा हाइबै वानेबा अदु मोइना हाइनिंगबदा हाइरगा सु अदु मणिपुर हाइबा लमसिददी फुरुब जाति मयामना पुनबनिना गवर्नमेंट हाइबसिदी खाली मैते कुकी गवर्नमेंट नतबनिना मयामना के सुयानर ओएबा सीना हेंग हे हजिक लेरिबा अखोइगी बीजेपी की डबल इंजिन सरकार दसु प्रॉब्लम ओरकनी अदुगा हुजु जे प्राइम मिनिस्टर फंबिरिबा दो होम मिनिस्टर लेरिबा मैम मोइगी ऑफिस भी हाइतारे को मोइ मैम द लोय लाकनेबा वॉइस मरमदी मोइ कनो तौद्रे हाइदर मोइगी सेपरेट तो पी दे हारगा मोइने गंबै टाइप ता खोइ सरकार से मलोय दुदी मदु याबा नियम नते रूल्स सु कछु याबा नते बा गवर्नमेंट बु मोइने हेता चलाइनि मुंग चलाय या पोते बदु तादि लैरोनु दना सेंटर का लैरोनु बा अदुना मिगी constituency की मसाई मतुंग इन माइगी चना कनो लेबनिना को अदुना हेंग अदुम सिगी थोइदोकपा यांग कना चा माइकेल नबुदी हाइजबा मोइगी माइगी बुदी माइगी मोइगी थिन मनुंगी ओबदु खंगबनिना माना हाइबै वानेबा अदुबु तौ तारगदे अदुना अखोइना अदुम हाइरगा लाकपा मोइ यावगेरा याव हुजि एज एमएलए कनो म ओइना सु मोइ सस्पेंड लेबेगी सु मोइ अदुम फंगबम तोकपा फंगेबा हाइबै वानेबा मोइ सु तालेने तालुबगी खोइ इकाय खांग कंकोटपाना नकोकता नापि पे ए दुने मोइ तोइसु तोबम लाबं खंगदमने मखन मखन ने मोइना अदुना आइन हाइनंगिना सी पुनमक्से अखोइना खंदबिदा तौगदबा थौदांगसे सरकार ना दुम लौथबिरकपा खोइ लेबिरिबा डबल इंजिन सरकार ना सु डबल इंजिन पार्टी ना सु मोइगी मथौदांग दो चपचाबा रूल्स फो कनो दो तौबिरगा को मोइगी कनो दसु मोइ बुक्स दसु हाइ हापगा लेदुनि नेशन फासन नेशन थुगाइ गे हाबा मिदुदी तौबम थोपो मोइ बीजेपी की तरे सु यावरिबनि मदु मथक दसु मोइ एक्शन लौदबैने बा इन हाइदुने एक्शन लौदबैने बसि पुनमक थोइ मैमसे ngasi बौता तौरैबा खुदिमकता सुगी लेबा ग्रुप ओइरो अदोइ ग्राउंड थुगाइबा मैम दुमगी मथक ता ओइरो
ngasigumba amta khut amata thaba leite ba haraiba pot khudimak sidi manipur kain bi aba wa harakpa sida noi BJP gi kano su oiba ngatani noi member ngatani noi tare amadi haidana noi gi akhoi gi yauri ba khoi gi buk kano da yauri ba pot election chubong noi na thugai ra tawrabani haidana tawde ba aduduna maram oiraga moi tawbe wani adu moi masa masana hairappa gi pote khoina tadri ko adu mai gi leiri ba organization kaina ba punga ngang bai wane ba adu mana moina khanjaga da khoi je as a leader am oina tabon thokpude khoi ju tabon thokpa tabon darkar oi habas moi khangadam ne ba adu moina kaigumba tawdre sarkar se moi haraga di madune hena tung the future da bera kanara kaneba maram di sarkar ma leiba habase hoi अखोना मतमदुगी इरांग तौरपदबुदी मैम से दुम कनोना फगदा प्रेसिडेंट रूल्स ने फगदा खोकदा हाबदी अखोगी तौरिबा नीति नियम मैम से खरा कंट्रोल तौरकदा खले अदुबु मसीने हेना अखोगी लेरिबा कंडीशन सिदेगी हेना क्रिटिकल ओइरे हाबदुम खंग अंगनरबनिना मैम से दुम लोय पामगा सु दुम हाइनरे अदो आइगी हाइनिंगबदी तसेंगना अखोगी सोल्यूशन से सेंग हाबदा सरकार सेंबा नत्रगा सेमदबा अदुगी पोतो थादोगा मणिपुर की सिचुएशन से कंट्रोल तौगे हाय तारगदी आइना दुम हंजन हंजन हाइजर लेइबा रिमेनिंग लेहौरिबा म्याम खोइगी एमएलए बु ओइरो अदुदेगी प्रजा बु ओइरो सीएसओ बु ओइरो पुलप अपुनबगी वॉइस अमा सेंटर दा थम्मा मथौ तायना कन्ना हाइजरिसे नतदना तोंगान तोंगाना सुमाय सुम माइगी थोप तौना लेरगदी सिदी एज ए ड्रामा गुम्बने बसिदी सुगी ड्रामा से चनरिंगे दे खोइ दुम सुमायना दुम वॉइस दि थोलकनी अखोइदेगी अखोइगिदी हाइना मैतेगिदी लोइमक फॉरगेट लोइ तौखर दुदी खोइ लोइ काउथोंना दुनेबा खोइदि लोइ चंगो इचाइसु कनो तौरम मैम दुसु मोय हंददना दुम लोइमक लाकपे यारे केसु काइदे तौबदो खोइना हाबदि मिटो मिरान चादुगी वा खकी वानी मोइदो फादोक पियु मोइदो सीमनि खांदोक पियु ग्राउंड थुगाइरि बसु दो फजना टेक केयर तौबियु हाइबे वानेबा खोइदि रूल्स तो कारा हाइबनते लो थुगाइरा हाइबनते बखोइना हाइजरिदि अदुगा अखोइ मा चंगकपदो खोइ केसु हाइबे लेते अदुम चंगो अदुम हाइरे अदुम लोइबा एनीबॉडी वेलकम तौरिसने इम्फाल मोइना हाइजरुबो पोतो मोइना ngамजदबगी मोइना लाक्चदबई वानेबा अदुगा खोइदा ओइना ओनजलगा नोइ लाहालोइ चलहलोयना मुक लेबै वाने सिदी चै निबै वानेबा चै चारा फगदबा पोनेबा मोइ खरा सिसु मोइ चामै मनुंगदा मी मोइ कुन नम कुनथ्रा मगी वारी नेबा हेक्ता लोइ अपुनबा कनो ने दि हाइबे यारोयबा कुगी मैम अपुनबा ने दि हाइबे यारोयबा चंगाइबा खरा दुना मोइना खरा सानबा ड्रामा ngaतनेबा अदुदा नेबा खोइना हंजन हाइ मसी करिगिनो खोइगी स्टेट ना सुपी दिबा मोइगी सेंटर ना सुपे ngasi ngarang bangta dasu migi sanaroi lakpada tawri dunidana threat tawri duneba moide tawni matamda tawlai duneba adugi angang sanaroi lakpadu matung moi sanaba lakningidraba seng na manipur da university hangdana khoi sanabam lairiba pose moi adugum bam lairigdi lakningidraba adu huji pauta khoi government na su action lokhate pia laiba na su madui potu neba lam luriba poti aduna akhoi na haningi di ngasi tawraiba pot khodimak se center na puri moina kano tawbane habase akhoi khangabani na masi puna maksida khoi gi mai gi harakpa mai gi mai ke ko adu tawdabi da chap mai constituency makha da leba do madu chana hangadabani madu ethics kai ma meter mubado kano da tanthoki du parliament da tanthoki du mai gi khara pin dam kano tawbe da makta adagi du mai kano da tanthoi du ne ba adu ne ethics kai ba haise ethics ti loi kai ko khoi MLA kana ethics kai da mai gi protocol ngala chapa karam MLA bu yauri gi yona moina huji ke haiba separate piu kholo haiba gi su ethics kai ni aduga khoi remaining le moriba sona kan da tawriba myam na tawriba khoi no media da kai du uba myam ethics loi kai ne ba as a leader me gi ni chat na te ba do moi protocol loi la li ne ba adu myam du na lei bani na adugi poto loi tok tho ga gi wakhal da di sem daba huji su dum rang amana hala halaga ma mu chale du guwahati da unari tawri si di loi ba nai roi ba duna akhoi na khanmi na ga dabdi leiminari ba furu lemhori ba hai tare moi gi su moi loi makti hai ro hai ba duna aduna pulap gyan min tan minar matam da manipur shanti leine ba nata di hai ba post da sum tawra di continue dum chatha gi ne ba aduna yam luri di akhoi gi praja sine ba praja si su akhoi praja myam se kai main tawra ga kai do sige ha ba poto suji moi na sarkar sem da akhoi dissolve to lok thuk tam ni ke no by election am tong tab ne ba si yam pa mu be na te ba tong de yadre maram di moi tara du na moi gi history ka di no khange theory ka di no khange loi ma ka ra mi du da sum akhoi na non jale ba du di yar oi ba matam matung ina di aduna maram oiraga si di adu moi da seme phare semak tare moi da mangje de ba
moi ne mang do BJP ne mang do se aduna ai di dum ha BJP nu si de be wan te ma suji matam si Congress na palamo NPP na palamo loi ma any party na palamo ba khoi di dum hai ne maram di oire ba condition sina bai thi ba mo dum oine du so pudi drama me am do topi ro na center dam tang hai min na ba ha ba do madu lak ting ge suya ya ro adu ga moi gi oina di thoi do patara yaw ba yaw da ba loi phangmam thok pa phangi chabam thok pa chari aduna moi kem ta tongan ba am ta leite ba chin da separate ha wa da lobom thok pa di sidegi assembly de loi lori ba to lob lori mai lori loi thau lori loi piri he ba adu kai separate no ba karam background da separate no ba tawri se separate hai ta di kem lo lo dam ne no akoi kem lo zara ro koi sim MLA su pam da kem pam da thau su lo to lo su lo kem lo ai adu ta separate hai da ka da ba na ta cha ba assembly da puthok puthok lo cha le gi miyam yang gi akoi myam to lo pi le ga ai separate law du di mo wa lo ko na te ba adu na moi gi wari di wari oi na sa bam tok te ba yad re da na punishment moi gi masai gi rule book te yaw le ba ne madu chap cha ba taw ga da ba ne aduna speaker hoi lady ba moi gi assembly da phami ba secretary nu ga teri myam sina masai gi kano do chap cha na moi no rules to follow to da bai ne ba khang ba ngasi mi na ngang mai se madu rule follow to kon ma thok ta ba secretary ne phama kai gi no moi kai gi to dri no ba moi i ra tha ga da ne se speaker de ga ya ba lo ga moi to ga da ba po nga ta ne ba tau da ne lai bai ne ba aduna drama se amata ora moi duri pulak oi lem duri last ta khang ba aduna masi gum ba to ra ga di lali ba moi khara ne ha aduna moi separate kai do sum wari gi wani kem kana pode hoji hai pa da ni loi mai gi dc gi phangmam to loi phangna da na loi lai na ri ba tan san o tan ba dudi ngasa oja ma bo ne so hai du ni tan ba khoi su st tan si di akoi st tan le na kana da kai to ge ne ha akoi st p da ni me am gi st ka khalo no khoi lau bra ba akoi so ko happen to sarkar da hai da na adumai to da moi so hai sa sanu aduga sumai na sigi oi na ga yam na dama ga to bududi hoi ki ga da mi na te ba daka oi de ba MLA oi gera tu MLA oi gera moi gi ITL oi gera mo oi gera oi ning boi sanu ba ko tu oi gera adu oi gera su kang oi gera mo am ta lo de ba drama wo hemal le ba aduna ne ba khoi da sum sau se moi khara na manipur mangan de du kama ya do no li ya do no ba aduga le mo ri ba fruit man na su ba sigi boys da ne sin na han mak ta su yo o jama bo su phambi ri tawai du ne ba suna kanda moi da haurin ne ba kak amada natra amada kai rodi ka adu ne hai se hurama na kok na pi pe adu habe potu da leiram ne moi se to pam bang khang dam na makhan ma do gi hu ji ngo adu da na ta da handak dented kano de gi ten de gi viral chat pa ma yawi bani khoi gi kano da che kon da taw ga ref to bu de to bu ilas to bu da water treatment to adu oi da wa ne ba akoi na matam tu isa mak ne khoi gi lekai mak ta da lei ba khoi singja mai thoksum lekai hai ba lam se ma tu mai ho ba matam da angang ren ta lei ba lai sabi macha 22 23 years akoi na ne khoi SB Imphal Thana SB ingo cha do mana osi oi da na mo da sinarim ni ko aduna oi da pa da punga nga ga pu bu ya ne lai pote ba khoi evidence lai ba hango ba Imphal Thana da khoi report ye ngo ba aduga heta khoi na ga kanu khoi phi thong da cha sin yum thuai du di mama me am chala ga yum thuai du di dum ba phate na ta hoi dum ta wom thok de na adu oi da pa da mana drama national media oi gi oi ro to on ground le da khoi ne ba theng na ge ba da ka lai te moi na da lon gre na khoi ne ki ge da mi su na te ba achu mara na si di ground tholo ba ground da theng na si lao ba si da la ga theng na si lao ne adu dem ta ngam de aduga hekta moina punga nga khoina kanu to godam na te aduna sigi pot sidi aina haisi sarkar se baib se kuki meite gi semana te manipur sarkar ni masigi responsibility di ruling sarkar ruling gi party lai riba MLA huji huji makhal sun moi gi 44 le mori ba remaining se moi gi responsibility oi da kadam ne basidi akhoi la amata na khoi kanu na te ba huji ge ngo kanu gi khoi sensitive phang khoi na lawi adu dei loi mak da khoi na tau lai re ba MLA sing masai ma thau dang am ta tau de ba aduna moi se yamna kai hai bu no khang de aduna masi kana do poni aduna ngasi tabi raga di leibiri ba khoi gi ma da su awa ba myam leiba myam ma yauri loi changbi ro khoi di pai te tha do loi chango hai di khoi di chango ken pai te khoi di aki ba mi ara ba to ba mi du da ni le hu du se changam da na ngam mi si di chan pa ngasi pham ba khoi phami nei da ha na khoi online da to mi na mi na tro ngasi ma khong na thong la pa kai to ge khoi aduna loi chang pa ya ba khoi di kem lai te ba dum ba khoi di leimina si nungsina ne leimina si aduga mito miran cha na henjen ba di yaro ha ba ne ba mathong mang thang da bu sum chen la sum lai gi adu di akhoi kamai ni adu nu na du di adu khag yaro ha ba wa ne ba moi dam ta kanu lai te personal dusmani am te lai te ba na tro ja khoi nai che aduna MLA sin su lak piu kem kai te khoi di dum everybody welcome ni aduna masigi pot se aina ham ba ground oin tham je okay ima am phazan thami gra khoi gi
Mamang so Kogi, Manipurgi, civil society organizations in the Sunum Pongdo, Solakpani, Adoma, Valley area, the Domak, Kogi, Panglo Furup Sing say Hanagum the Nushina, Lamina Siabigi, Wafum Pongdo, Solabani, Adobo, Kogi, Lakpangam the Budukaki, Warini, Adobo, Haziki, Lady Ba, MLA, Sing, Lady Sing Sigi Makoina, Kogi disciplinary action, Lokat Matang say, how the Gisahona, Kogi, disciplinary action, Lokat Pio, Hydrosul Laura Sulakpani, Adobo. Lokatana lakpaduna hojikse PR government se 1 year complete faga dorabani ei mathangi round se oza Michael degi lakchege oza hugi lawmaker oriba duga law implement tawgadaba singjuna MAIBAM responsibilities and Mapung Fana Lorokta Dunangasiki, Asugumba Fivum say Yorok and Habit the Sumasi Haman Matu in a Kanje, Aduga Manipurgi Ladiba constitutions in constitution soup has an Ngalakta Baduna Maramorkana Machburgi, Masiki crisis, Manipur that Toiba conflicts at Opayabagi Marmapsu sound like the Ribani, Adubu Hana government led Ambaduda Manipurgi Ladiba issue, Manipuri conflicts ngak Pangam the Baduna Maram or Akanda, President's rule Chalaraga Lagibani, Adubu President's rule the Sumuk, Miamna. Thaza but Tamuba expector by Habitare Madusumuk on Torok the Bahabitare, President's rule La Amatunda, National Highways in Japanga Malagani, Hojiki Lady by issues in Loshalagani and a Kalu with those President's rules 1 year complete Fagador with the Loshan Bangam the Bausi government for with the form to Bangam the Bagi, Portamaklapa, Majority Lane Lena, Aduitaragadi, President. Rule the Gay expect to Gudori Bahanagi, Larimba government, the Hosiki by majority. Magic number lane government same mangam daba koigi parties dagi akoi expect to godori basic karino habigi potuni center gi site gi Manipur integrities de to gairo habigi wafam se phongdok pa laikre adubu phongdok ri base koigi chin khaktang oina to habitare koigi written statement phongdok to habitare koigi separate administration talib sima koi piba yaro habigi wafam paw da phongdok to habitare aduna hosiki lai ba situation se lakpani habida haman mathol oina khanje oja kamai thamini asisigi hojiki towiriba chathagiba thodok haitare handakki matangsida crisis ki mari leinana hojik egi perspective de PR government president rule government so government amani ado irisu governor mathanda chalai tobunina yamna common minimum tangai fadna tode yade khatang chalai to gibneba taseng nadi written dadi leite ado irisu governor na leibak ki issue khangba local gimi ama ani gumba se magi assist tawningai gi damakta PR chalai tawna namba gi damakta advisor hai tare adu gumba di thamnai hanna thengnaba adu su thambi de ma mathanda dum chalai tawi ko adu praja na su advisor gumba thambiu hai ba su leite to hai mamang da di hai yamna di kana da bagi type da ko hai ra ba su thausabi da bagi type hai tare adu gumba amadi leijai main chalai tawi adu ga expectation di yode governor na su matam khwai di nungai te ga matam phangamba yai maramdi yamna embarrassing oiramba yai chopper tong duna airport dagi Raj Bhavan phau ko chopper da pai hi bhai ba gumba yamna insulting ama oye bata seng di Shanghai festival gi du yengo du matik yamna flop oiba festival ko mayam gi festival ni haira ga kanam tak thopi da ba du gumba he also must have a very bad experience in Manipur hai tare adubu lakchining ba point di the collective responsibility se khoi loimakta khoi dei leiye ba adubu maroina luchingba oina leiriba leader singduna khoi se smile leo haina adum chatpai matungina hai pai matungina khoi se chatpane ba adubu yamna laibak khiba se 10 MLAs na Santi gi wari or khatnaba gi do them nababa gi mahut tu da mosu yausil lakpa gi maram oiduna hojik se hetang sang na changkhi ba pot ne ba adubu ngasai hai gi mang da hai gi ba rule law amata paikhatte ba kanagumbi do rule law thugai radi smaina togani hai ba se Indian gi law se yamna sufficiently le ba assembly lakta ba tarabadi or asisi MLA aman nasmaina wangang bataradi sigumba se excellent pi ga dawani sigumba se punishment pi ga dawani sigumba se award pi ga dawani loi chap chana rules of procedure lum yaw ri ba pot ne ba adubo dugumba singsu thaido ga koina khangsu khangda ba saba tar su ta da ba saba dawna yaba gi type da dum chathi ba that undermines the basic fundamental rights as a citizen of India ko
adumai to duna aina yengba kansida hojik chathakhiba PR government se hoi moi su pelam hero hoi su pende adubu yanaba chatlo yam ka he na togunu yam paira basu amana saugani adu da manage to ro haina tharak po oiram gani ba so he's managing so far hojik leiba governor duna ma adum manage to ri haina idi adum khanjai mayamna harau basu leite pende basu leite adum mayamna so adum chathari ko adubu swagi matang sida hojiki 10 MLA singi aina di taseng na haira di 10 MLA sing sida bol se langninge ba moina ne ba taseng na hai tar adi maram di wari sana ba su yade santi ga wari to se hai su yade unna se hai su yade yade ba adunya ba problem se hojik se khatna se hai su yade ba admain to du na hojiki 10 MLA sing se just amuk open up yeng batara di kamaina to budage hai tara di egi mit yeng di sigi MLA tara sin hairi se separate administration dunia ba moina hairi ba adu latest cookie zos hai tare or marga zomi ga moigi makhata na break up to batara di ismaina thamba yai ba MLA tara gi manung sida tarup se cho champur ga ferzol de gi ne ba ko ahum se kaino da kangpo pi de gine ba adu ama se tenopal de gine ba adu na tarasu e ba yeng se taruk manung sida cho champur sida mantri phangde ba handak marak adu mantri phangde ba ise moi se grievances amane ba matam du ki sarkar chief minister biren ki mathak ta oiro BJP ki mathak ta oiro moi sawba amadil adum leye ba nungai te ba because manipur wari state root phangba de gi ngasi phawa sida handak ki tam du ne ba cho champur manipur south Kambuna, South District Kambuna Mantri Pangda si handak katang niya ko. Adu moigi grievances ama leze. Adu su ama. Taruk manung sida ama se soidan adu mantri pangpam tu hai ba se moigi aspiration ama ne ba ko. Adu pangodre. Karigino hai tare adu gumba gi di hard and fast rule leite ko. Piga do buni hai ba di leite ba. Piroi do buni hai ba su leite ba. Adu gi arrangement matam gi sarkar gi arrangement gi matungin moi phangdre. Adugi maram oiduna sigi taruk manung sida ama se ferzol se it's more ngasi hobodagi ngasi phawada kari ba mi yenga de mar tribe community de ginne ba kaidongai da kuki oidaba mar gi community de ginne ba 55 te paimuk se mar gi reserve quota gumba gi type ne ba tribal manung desu adwain toduna ahum mari se zomi gi kangbu gi ne ba ama se cookie subscriber maro in ama haibadi saikot constituency hai tare matam dugi tien hauki yam kuina karame adu matung da jik paulen lal ne ma so cookie ne ba ko hana sigi zomi se mari edum kai mar amaga cookie ma oiram bane ba hana kidi handa ki tam sida khetang khet na ba lakpa Hina ba haibadi hinglip da su cookie ma kara e ba hana di manga wifi dum kai wifi ne kai dongai da cookie ne moi zomi da chinge ba ko singat da su zomi dum kai ba handak sina KP da ama kai e ba singat ga hinglip ga saikot se ahum se cookie kare ba handak ki tam se da hai tare tara manung se da tarup cho champu tarup manung se da ahum se cookie ki subscriber kare ba ko advain to du na ani se kaino kare zomi paite amaga wifi cho champur gidu hana phungjathang karamba gidu handak elam khaute kare ko hangkanen karamba do paite gi zomi gi jina hana di mari cookie gi na ama margi ama admai na chatle ba problem kaya leite ba handak gi jina cookie subscriber cookie yaning ba cookie ni haina khanjaba MLA se mari ahum Kara akan sida so champur gi se adum kaino towe ba so cookie sing se power hack pai ru batara di moi se yamna sathi ba zat ni hain su khanba yae ba adu ama kampopi ki side da muka yeng se kampopi ki side gi su THADOU gi area jaga ngak tene tribe da di adubu to zati masen amani na to tangai phadna upai leite bu so champur gi kaino do nungsit do kanman ba de moi so do da chongsin bai wane example in high example amadu handaki popular government opposed to gani haina ITLF na che ma thoe adu tho kan sida kampopi na ko yauroi hai ba yausu yaude ba kari gi no hai tara de moina popular government pa me ba kampopi singna adu dagi kari to ba dagi hai tara de kampo moi Guwahati da meeting pang tho kan sida sigi som sai gi popular government gi against the wa amta ngang de ba
play card ubra leite ba kanam ta ngang handre ba adu kanana sil ino Bharat Sarkar na IB kambu na roga tora kansida Bharat Sarkar na Indian state na cookie singdu thema kansida tawan da bane ba hoi ngi taliba separate adu da de taw kasu kai de but popular government se against to gunu maram di reinstall to de yadre maram di constitution gi matungina condition ani pi ani di amatak su yada banina ECI na certificate pi basu nampu sapu to ro basu hozik adum conduct to ba yai peaceful ne aduga emergency su leite nampu da to ba yade so noina thingadra thingmoidra popular government install to guni dumak ki thinganu haina center instruction pira kanjida kampo pina to de so champur kampu na su separate gi damak ta hai bai wane popular government against wangang udre ba adumai to adu phaudi yore ko moigi manungi masen to amta ying minase ba so now mathangi election se amuka just predict to se ba khitang nungai na bagi damak hai tare ngasai hai ri ba cho champur gi duda kari gumba hengleb da manga vai phe mu karaba singat da kai hojik KPA du kadraba amuka zomi gi amakaraba amuka minus adum to khrase ba adudi hana valtega elam khaute se mari je zomi da amuk chat hi geni ba saikot gi di amuka kuki gi amaka tang dum kar ani ba ahung basu yam lakani ba tenopal su plus minus ne ba hana dagi kuki je kaya ka de ba ko hojik di handak su ka do man de ba means plus minus ne ba so adoi tare hojik tara gi makhasit manung sida amadi technopal se mukaroi do ba maring kambo vote bank na ja MEIBON karigomba pule pause karam draba hai tare ko adui kuki jos hai tar moi gi tara manung dram mapan dum tar ani ba adui manung da asai hai reba zo mi sing do mari muka hengal laba mar gi hana moi gi dum lei jakan ni te pai mu gi do so change unexpected things ko yamna unexpected ba so adum ahong ba lakani ba sei marak sida marna su marga zomi kambu sing chene khoi di praja ko kaidongai kuki ga supun da bani na mun khoi di praja na ya bi khrabni khoi di sarkar da yaw khra haina kanna tora kan che da hojik se Indian sarkar su kanna sana badi na hojik ya ga do film da su le hai ba su pau tai ba so anyway hojik ina hai ni ba point di sigi kuki gi mitrang hai tare mo gi magic hai tare mo ina sanar ba pot mayam sing se kana da bangak tane 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 kaya bak to 0 dum taba gum ne ba kana roi moi akhoi manipur praja mayam sing bu pangba sawa wa ne moina akhoi bu kaino kam ta to bo sungam ngam akhoi yam sing raba pot ne akhoi sa gi manipur gi history le jaba pot ne so aduman to duna hojik to riba pot se latest moi gi tripod haina camera gi stand ahum gumba gi do na amasina UPFK no Moise Sune ba suspension of operation agreement adu kari agreement no hai ready Manipur thugai ba ya roi hai ba agreement amane adu kangbu du na Manipur thugai gani hai na MLA sing support to ki ba adu kangbu du na CSO ne MLA ne su group si humse tripod amani hai ba moi na haijer ise mathak tu da mi praja se mathak si da lehala ga ko adum ung ba mafam du da ung ba hai tare damain to du na mayam se ung nge ba se ki tripod hai ba se THADOU gi lon da lung thu ko adu gi do moi na decision lo ni hai na handak meeting pang tho kan du da yengo moi na to ba pot se condition kaya no separate support to go do da hai any condition to raba taraba su just Bharat Sarkar na hai piba numit to da ya roi ba du condition di suk to roi ba adu bu mayam mugi mayam sing se them na bu gi damak ta praja mayam na han nge noi mayam yam moro rame adu da mayam hai man ba gi adu gi sentiment them na bu gi damak ta to jabai wa ne oi tho oi so the best thing is honesty later ba pukchil singba later ba leader luching ba ma oina pukchil singga do se phaudi yai ko se phaudi ngam me ko se phaudi ngam de makha ta na spine to ne si ni hai na hai ga do ba si saruk se suk lei later ba ado kan se da as a citizen Manipur gi citizen awa oina moi gi society gi modus operandi kamai na function to gi hai kan da akhoi na nei na ra kan se da thek ta sawe ba maram di moi se yaba mata leite ba kuki chum thok ka do ba hai ba se Manipur machani hai taradi Indian machani hai taradi kuki thajaba mayam sing se adugi law ain gi matung na chatka do bnu adu gumba amata leite ba law ain gi mahut da moina no mega kari nungthang ga thang puraga law du ga khatna gi hai bene physically adu da gi ne ba hojik yamna problem le ri se so now MLA tara se hoi moina su resign hojik phau to de ba gi maram di thaja da ba gi ne ba very clear
मोने सेपरेट तालिबा है बदु कोई थाजा दे है बगी क्लियर ने बदु अदु की मरम दुना मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन मखादा पावर अथॉरिटी एंजॉय तो दुना को मयाम सिंह से गावहल इमे होजे so people will give them a lesson mayam na lesson dum pigeni aidi yam na kari hai sera emotional oide matam giwane it's a matter of time matam giwane hojik adum tholakani so hojik lebiri ba bharatiya janata party bjp na 10 mls u imphal da lakpang amda bagi maram duna sarkar form to bangam de hire tara di cd thajaba yaba pot nate cd aran ba oigani adugi mathak tu da leadership se noi ga yana da badu biren ni na biren se lotho ga mi to pa hap kani adu gi maram tu na no yagadra haira basu asom sai na di amanta ya ba pot mu ka leite moi gi condition di du nate tongal le haye ko adu aseng bagi pambra haira basu mu ka oide ba adu gi moi lak patara di meitei sing na moi bu disturb to gani adu ki bagi ne hai bagi pot adu sunate Bharat Sarkar na Manipur government na moi bu safety and security pi ba ngam da bagi ne security noi pi ba ngam moi lakan no hai bagi ra adu sunna chade adu ita kari lila no hojik to ri pot se kari lila no hai taradi Indian state na Indian government na India se rule of law ne ba law gi matung ina ne ba ngasi prime minister president later basu che amada mahut adum singani ba che amada article 355 56 salai to raga president rule le ba che sina rule adum to ba rule du law du na run to hi ba po ne adoi taradi sigi Indian macha ne hairi ba kuki thaja ba kangbu sing se kamai na India mi macha oi taradi Indian law rule je moi nga pangam da bra si Indian government na chumthok pangam de ba se Indian government gi soi ba pot ne sidi kaya hai su kana roi adu dagi kari gi no hai ta de praja mayam sing se ho je victim tare ba sidi fair oide karma le isorna lamana dum khumbi gani so whoever is responsible for this chaos hai tare du yam thuna solve to biu kuki gi marak sida anti peace le riba kambu kuki thaja ba sing se anti peace moi se yam violent oibani na ekhoi ki ko hai tara di adugi maram ra problem se as kariguma hek pai khat ladi moi no mai kap kani hai bagi ki bagi ra akhoi automatic son bra sarkar bo ko Indian yam na super power oi riba economic power le riba mari su riba economic power Indian super power bu world Indian state amasu ama oi jai aduna kuki na hek adu pai ruba tara adine mo amuka no mai kap khat lakani hai na adu ki bagi ra koi mayam manipur praja mayam moi yam na 3 million population sing se wahali se kanara hai taradi moi son bagi ne ba so it's time for people of Manipur to wake up ekhoi hodo aga toriba lila se sini hai be se chap chana ekhoi theng min na ba mathau tai adugi namak te ekhoi punba mathau tai sigi kuki gi mitrang adu ada sing se kaisu nate kaisu toba yaba pot nate ekhoi Manipur praja mayam na hek punba nimin sida ekhoi push back to rakani push back to ra kan sida moi gi sanari ba religious card victim card adu da card mayam sing se akhoi na crush to ki gani ei main tham sage okay aza khoi yam phazan tham mikre khogi unity praja sing se unity oi ba makhak chang ha ba pham dani azana tham bi se khoi gi Indian law India gi leriba law sing se indre habadi dum khang ga lerabani indriba law indriba kangbu se khoi gi mapung fa na makhoi da lokhat pham thok pa action se lokhat pi da badu khak ki ne khoi na sum action lokhat pi haraga su dum lauraga su lak pa se adu lokhat na dum lakraba matung da hoji se 3 years complete faga dorabani Manipur gi thoiba conflict se ei mathang je ozami bonda lakche ge Manipur gi thoiba thoglak ba conflict se koi community based conflict ni habegi wafam ko union home minister Amit Shah na phongdo ki ba lei duka makoi gi leiriba hosiki Manipur da thoi ba crisis ha betare masiso khoi gi center gi proxy war ni have a forward khoi tongan betal intellectual sing su hai ba su lai khrabani dubu center gi side gi demu kai hai gi have matam da khoi gi hari ba se state manung da thokpa internal class ama khak ni have gi form khak phongdoi but adubu internal class state manung da thokpa state matter oi tara ga di state ki lai ba
koigi machinery or state ki government hana lerambadu da full power pi jibasi kari ginu haibo afam duni husik lai basi even as the government form to gi matang da faw bada koigi center gi yaka yenga ga leiba habitara koigi leiriba state ki leiriba leaders singsina mokoina koigi leaders se si leria koi government se si amagi si faw gi manung da habagi state claim faw ba to bangam da bagi condition amakak lakpa masina ne oza kamai thamini Misi sum yengsi ka housing hariba supermark ase hojiki tholu ba method to kenogi 2023 the talk ba issue asida ekoi center na proxy to hanbani proxy warni renataka two community asida proxy gi policy government india tawi to di habgi proof si kamhan pini miam hainare ba india government gi mupning seng da bagi thokpa problem makni moi thamoi seng lagadi so masi problem ji kuini chaloi solution thuru pokhi gani habagi meam gi kholau ni si masi si haidi haire du masi the aina thamdani point di masi hairak iba pajamyam hairak isi kai game dum hairak ino haibu hairibo separate manipur de ki separate orege haina representative yauna CSO sinsiga aduga punna moina lauzaraba matam sida kai damukta laurino haibo Indian constitution da ayaba piya ni biya bagi pire adubu masiki hariba issue thopam tamadi misi mina yawpam tamadi maduda kai damukta masi hariba MLA sinda manipur gi situation sida kai damukta action lowdri no hara mugi yingseba madura pamba tamadi separate demand to group the indirectly support kanan tawge abam tamda support to demand group lady the immediate tara ga yaroga sibyo rasin separate piro hare maduda muga indirectly support to 49 MLAs sina indirectly support to yaba aina haisi kai waktu moi di immediate tara yaroga manipur de separate ojarage the unit to lawge na taliba MLA miyam du lit to riba aduda support to is 49 MLAs ni aina hainingeba maramdi makhuina talibudu yade haibse 49 MLA na ngasi pau haideba yes haido maramdi indirectly support to buneba ni ribudo ko adu ni support to ba haisra nataga India constitution da ayaba pibrina madu ni ribudo kaidida haina moi 49 MLAs na tumin le thokli bra constitution di moina ni bi yaba le bina pi de bitwa bani adu mi constitution gi ayaba le gi ni bido ekoi no poster kan ne na le 49 na le labra asine ni question di anu moi adu di 10 MLAs no lit to bodu da 49 muga indirectly support to heba man di moi gi against to di ya ge hebo he haide adu masidam ga another support to mo proxy ne na haide bogi umna masoi to pom da party national party amagi tai yawriba national party le manipur ge yan hana manipur gi pradesh BJP gi leaders na mohi gi party gi disciplinary action haiganu to bi ai ni bi ai yade haba party gi guideline gi wa amada ngam bodo hojik pha wa ngang khi ba amho leite asini so indirectly support to le aduna mathangda majo national party organina mana state ki president ngam ngam mat su national party ne na adu hai kho khoi shoe aduna masi manipur thugaina ba representative moina separate demand to nyam se masi party magi yinaga yaroi madu ekhoi passport so koi national party gi government BJP lit government male jabanina adu party national party gi president mana national president mana direction pirak so pirakte adu da muga adu mu ere masi pulamak se koi support to have proof di hariba adudi party na hydro speaker manipur gi speaker registration gi speaker na hariba demand to riba manipur gi separate ojarage manipur gi damakta masi koi pularoi union treaty ojarage na magi makha riba MLA na demand to ka speaker so ko notice for PD
tawbu ha ko action logni so haide haide man di indirectly support asina ne ba ko manipur sida ujigi akan ba makak ujigi losin bangam dan losin bang ngam dana leiri base aduna kangrup masengi ni hai ba mi amadi kangrup ki sumani to tholi ko ba issue purmakti demand to ba support to ba indirectly support to ba purmak asidi ekoi ude ba aduna masi indirectly support to ni lawe ka malai ba mi phadri malai ba mi malai ina hai ba ngamdri adu mo support to ba chap man adu ki ai hai se mo ge against na te hai siti to wi da do to wi da maram na hura ba hura ri nang yadi yade hai do speaker hai ba thok ba hai o emele miam na hai o ekoi na wi na ta na ni gi do ko yadi ne mas to hum thok da ne adu action lo hai so speaker pressure pi na adu speaker so mo ni pi to so speaker ki to phom thok to ho de adu party gi so president na to phom thok to de adu di mo punamak na ko pajamyam wa le ba hu ka ro pajamyam community ani mekta manipur gi issue sida manipur gi wa thok sida community ani khaki dumaina yinga ngangi punamak se ai di ngang ning de ba kuki ga mai te yi na ti se hai problem punamak se manipur gi ne ba adi manipur gi represent to ba mere sing tara na to kan da kun 49 amadi si khre gi ne ko 49 he se 49 mere ke do ri ge ba ta ni ji do mo si ya ra ba ya de phong go udna party su phong go ya do anu to ya la le na center su pa ene tran ya oi have se center mo 49 mo su percepi kai gi ba yeng le du ya de ko ajuna ekoi mara le ba mabu example ekoi na police ta report to ka phabi u ha ka phadre di ma le kan na phadre di police to indirectly am support to dra ajuma ne ne ina hai se adu ka di koi punamo asi kana tholi bano ha se koi phajan ying se ba national party mabu koi ai against to be one to national party bo adu to from thok to bilak to bagi hai ba issue si thok punamo se hoju phau le na ta ngam dri sing lai se hai ba support to ba demand to ba indirectly support to ba demand to ba masi ani pun ma de ne ba ji solution pro pungam do se adu hoju government formation se dunia ba government formation jo hokke masi ke samane ba support to ba yori ba ta du indirectly support to ba de government formation ji delay to se support indirectly support to ba ta ga di athu ba de government sem ba any time ya ba ajo masin ba gi achum ba do kha to ning ba gi do ta miyam gi asi media gi thur gi koi ai gi opinion pi ja bani kana ma di against na te to pham thok bu to ning ba gi do ta ai koi hai bani aduna masi punama ase ai koi khandhabiyo manipur gi representative sing miyam Paja wali si kanan wahali bino ba. Paja wahali si kanan wahali bino. Kaya gino ta paja miyan na may makay thado aga ja IDPS sing wali ba. Asi kaya gino may makay may thai si kanan no. Mi hat mi pun thoki ba amaga understanding le ho da digi misunderstanding digi thoki ba puna mak misimina thoi kanan thon no ba. Masi kana responsible no ba. Responsible logo do mi le ba cookie na me tai habi sikana no me tai na cookie habi sikana no yung kai thwai kana no pura ma sikana ga responsible no ba paja ga responsible na ti ba se representative responsible ne ba mo ko na matam chana lakshin ho do bagi matam chana moi to pham thopu do to ho do bagi pura ma si thoki ne ba ko no ye tho ma si to de ba sikana ne to ri center na ke do no to de jo center jo state brain pi de adu ne ko na center matam chan laksin bi de na jo hai de asi puna mak sim yam ngau le ba asi ba issue se hoji manipur se le ri ni ba ko adu no ji saka semo no seming ba hai puna mak se saka hai si kai gi no ba saka sem no ji kai gi no ba paja miyam ko han no gi sem gu do ya paja bo mo he na wa han no gi saka sem do ya ba masi se chamam na ba mi ya le ba hoji le ba new popular government hai se new government mu la kan se bo hai bo puno se bo pajamya mo ari nyam se ko po ngam dra ba hin matam je henzing gre adu mo na
laina si hinjin manina doctor na kalmang amro ba aduna hinjin kheba matung da high representative sing sina mayang ge kok na bagi kai wa hai daga kui ko han mung mu de ge ba IDPS sing changhan mangam gu ba new government lapada sikhi mi sing yu awa bu ko han mangam gu ba asi pura asi kana da response no hai mutum da sa son to ba public representative sing pura mak ba igi blame to ni masi ge moi against nate moi sa son to ba hi do ni sai ri se hai se individual mo class no mandat nate party ge against nate tawgulabo party tawgulabo representative tawgulabo saka amale re tawgulabo purmo aduga center na pressure toga purmo asi athu tumda government la halaga nataga athu bada jigi IDPS kin hanjimba me kai tuwagi ba asigi purmo asidi solution pokadabdi national government uriba central government sina moina state adura pang mating pi kan khakta nong gudam ne ba hojik phibam di saka ho sending bukum sending de bukum laigadi ni ba mi shin support to bukum adwai to budigi saka se lei ta ne ba ajuna masik momma half hearted oi ba proxy mong da ha sa so je proxy oi re ba hetra amal ni ba si support to ba so pe de myam so khan mating pi ning ba sumai ta ga sum ani mokse sum sakli ba issue mak asida parja manipur parja purma ase awa bas kham thenge masi purma ase kok si ha kadi ai khoi phajana khandasi parja myam su purma ase haina hai sim myam che ai khoi manipur nu si jaba parja akhang hai purma ai khoi tin yo tharaga khanma matam yore na roba okay ozayam phaja thambi kre khoi gi Miamgi mute oina lei ba khoi gi leader sing sina khoi gi to form thok pa haba tare madu torok ta baduna maram ora kanda awabadi prajada oina awaba sin nang bani haba fum de lo shilapa conclusion point se imada lakchage auji ozana se am phajana su thambi kre auji government semak ka dori ba sida khoi na expect to ba ya sina karino semak ka dori ba government sina khoi manipur dalari ba issue sing se masi yamna tun hek sema pagar khoi resolve to halakani habagi tawna bagi khotna rakani habagi asase ubu yabra masida koina government formation torokpa habagi wani akogi mute hanagi already laigi ba mute na admak semaka dorimni midi selloi doribani just tabu PR government laikraba matungda amuk nona popular government amakak semakpa do adu khaki wani aduga hojiki leriba separate administration gi demand habitare mase hobadagi hona hoji fawbada duma separate administration piga dabani legislature yaw hojiki amuk government formation gi matam sin rakshla pasa koi time bon amakak thamak pa 2027 gi koi election gi mamang bawda makoi gi demand se piraga di government formation the yawgani habani adu itaraga di hojik 26 te hayang asida ngare makoi yawdraga di government sembang gamdana tokodori bra sem the taraga di assembly dissolve torpa matam da mangzaga dori se 2027 da di akoi gi election amu lakpani na mangzaga dori se hojik leri ba akoi gi ruling pabiramba party sida oigadori bani mangza pes imalu shela pakan kujan point thambiu adune subla kan chan masigi government semba adune in haisi government semba ga su hari ba potsina control ngam do bor ka dikana de ba ko aduna kai gino di laidu ba potsidi dum chap mana ba hana sarkar chahi ani pan ba du ki team work team group hai tare moina ne ba laidu se aduna moina wai ta sengna lebak sigi khalaga hoi matam du dadi moigi hari ba thoi ba thongdok sigi agenda yang kana kano to bangam da bagi moina focus to bangam da ne haraga su chahi um phajalak pasidari kanana karino kaino kairano loima khangna re history se prajamyam da khange loimang da khange du tari moisu khoi karne gi type ta kabaja ga du lilaga ko tholok pata bane ba tholaga solution do problem hona ga da kabaja haraga di constituency seng habada aina chana pathap aigi to godaba thawdang khanga ga tholok pa ma thawda ba moi chahi ama mukti piana president rule thamaga moi paradi pahaledana no constituency kai no khango no samvidhan kari no khango haidana moi pakano da suspend da thambiraga moi nungai na kende da like moi gi tamjana ba matam pira bane ba heng February gi 12 da phadone ba adu da haijo hodre moi de ni mangje do ba natro moi de ni mangje do ba moi na chahi ma khoi gi ajebala na haiboi heta boy control to boy na khang da khoi su leire praja myam su pa lai tab ni law khong da na dum leire madai du da moi na singjata ra ga di aisna heyeng minister ora ka do ba aisna MLA ora ga di ka do ba aisna kano se assembly changa ganda aina chairman ora ka do ba member amagi to bom so magi ethics public ethics committee gi moi su manung da sem bagi myam ma protocol le jai da na ko adu myam gi chana patha lari ka do
पारमगदी फरे पारमद्रगदी हमू तादोइनेबा अदुना आइगी मोतदी ख्वाइदगी वेस्ट ओइबा होय येंगबदी मोय येंगजेसनु सेमजेसनु अदु सेमगदब सुमानदेबा करिनोदि तौरिबा पोसे हुजि बोक्ता मोय मसे लेरिबा लेमोरिबा मोय 44 बोक्ता ngasi बोक्ता मोय चुंगजेनबगी पोट आई अमता उदेबको सेंग हाबदा लेरिबा पोट मोयसु अदु मचोय तारी मोयना 44 गा तरा गा थेंगनबा सिति दुम अराइबा पोनी लारे हुजि के हारिबा इन हुजि हाइबा कपचा करना तौबगी फक्तोपगी पीबा दो अदुगुम्बा मा मोय लिटलगा कॉन्स्टिट्यूएंसी दो फजना खंगागदी मोय चलाई ngमनी चलाइबा हाइदना मोयना नोंगै पाइदना कदो तोगदमते असेंबली दे चंगागा अचुम नियम दो तौबा मतमददी दुम लोइम माइ पाक्तोइनेबा इंदा हनगे हारसु मखोय लेरिबा म्यांगसु जे ओजा मा बोइना हाइदो प्रजा खोयगिदी पेलक्तबा तौरक्तब हुजि ओं डिलिमिटेशन की मतंग सिसु लेरिबा एमएलए म्यामना कई गुम्बम त खनबा लेते मोयना केस थांगत के हाइबगी सु वखल लेते केम लेतेबको अदुदुना मजि म्याम से मोयना ज्ञान तारकप मतमदा खोयगी एमएलए लेरिबा लीडर ने लेरिबा म्यामसिना ज्ञान तारकप मतमदा मणिपुर इंगनी मोयना ज्ञान तादि के फुई अंगावबो दंग तौरिंगेदी मणिपुर इंग खरा वानेबा मोयना फुई अंगावबो ओलक्तबा कानदुदा ज्ञान तारक कान फनेबा मरमदी आइना फुई अंगावबा हाइसे तैगी नतेबा मोय सावबु सावबिगनु मोयदी कैनोम तौरे सेंटर चेन द यादबे फिबम लेबदुगी पोता हारपने दु सपुदी अखोय सेमजरगे हाइदना गवर्नर चंगो असेंबली द फ्लोर ऑफ द हाउस ता तौनारो मोयना लीडर दो हुजिसु मोयना लीडर लेते हावानी लीडर दी लेरिबा अखोय की ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना तोखिबदि सीएम दे रिजाइन तौजबनेबा मोयगी जु हाउस की नो लेरिबो जु बीजेपी की लीडर से अखोय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिरेन ओइरिबनेबा मा लीडर दे की मोय बीजेपी की एमएलए मैम की लीडर दे मा रिजाइन तौदे सेंगना हाबदा अखोय ओपोजिशन की मोय लेरिबा मोय मंगा दुदगी अखोय की पाबु इबोबिना सेल्फी लीडर ओइबा दुमाइना मोय सु बीजेपी की ओइनादी बिरेन से लेरिमनेबा हुजि खंबा मोयना लीडर लेते हाइदो लीडर लेना लीडर थीरीबा मोयसे अदु तारी ड्रामा याम थीरा हित्रो हा लीडर थीरीबा मा तोबा पक लीडर ओरगदि अदुरेदि तोकदमने माना रिजाइन तौबुदि सीएम दगी रिजाइन तौजबनेबा पाल कनोदि खर माइकेल दि खर खंगंगनि माना पॉलिटिक्स खर खंगबनिना चुमी लाली माइकेल नंग हायो को अरमाइ तौदर मासु जुजु बिरेन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिरेन से बोय पार्टी की लीडर ओरगा मोय एमएलए मैंग की लीडर नेबको मा लीडर दगी रिजाइन तौदेबा को अदुनो मोय लीडर कराइ नो थीरिबि लीडर खरम लीडर नो को खंगद्रेबा सुम तारा खदोक सुम सागला ngang रेंगरगनि ngang उरगा सिंगली पुथोगन पीसने लाउरे मबिरानी लाउ तवकनो हाबन ड्रामा दो वारेबा खोइसे हुजी हांगो नंगसु चन नंग हांगो होरे नियम चखरकांदा अखोय हुजी मोय बीजेपी की कनो सुमाइना पाबु इबोबिने लेबा सेल्फी लीडर हाइबा सुमाइना सेल्फी दि हाइबा नुआइबे सेल्फी लीडर हाइबा बीजेपी की दि हाइबा कितंग बीजेपी एमएलए लीडर बिरे लेरी मोय हाउस ते मा दुम लेरी बनी लीडर लेरी को मा सीएम दे रिजाइन तौबनी लीडर दे रिजाइन तौबनते अदुना मरम ओरगा ड्रामा दो खोइसु खरखदी चाक चखोममदि चाबने खंगी सानरकनो हाइबने बैन हाबदि अदो सानरगा कनानु मंगजबा खोदि वासु वान ngasi बो खांगा माइकै मरि चलन्दबसे कोइ लैरिबा अदु खोइसु मतम लाखिनेबा मदु मतम दु खांगनजेबा मोय हेमललेबा मोय तबिरिसे खोइसे सी हाइपदर खोइद नतेबा मोयदसु म्यामम वाबा खोइदसु अदुम पाउ योप म्यामम लेबे चिंखों जिंगादा पाउ फाउनर कैथेन फंगजबा म तौजबा म्याममा मोय पार्टी सोइदम पुनेबा लोइमा खदरक मदक तौतौदना सैसिदा सेंटर यानब चलिने मसा मसाई कनो खंगदे अदुगे हाइरोगे मोय पॉलिटिकल पार्टी सु मोय हुजि सेंबा कैदोगेने मोय चलुने पॉलिटिकल पार्टी सु तौदे इचे मसा दादुसु अदुगदि कौदे बा तोंद थोक थोक तना ngang नाकन गे अनु पनिगी केनो लाइन दुगा मरी दुगा ग्यालन तारक तरे बे सुम अचुम मदो तौबियो हाबने ओजो माय पार्टी प्रेसिडेंट पुंची चुपा फमुंग द तारबो ओयो बा केम काइदे बखोय अचुम मदि खरा तौसे हाबनि दाइन हाबदि लो वारे हाबा मियो बसे अदुगा नोय से दम थोक थोक मीडिया द थोक ड्रामा तौबुदो हाइरोगा मोयगी जल भारत अदु अदान अदोलम तौलेबा तौरिबा सिचुएशन सिदि अखोय सिदि डिस्कशन खन्नाबा सियोसो खरा लव प्रजा स्टूडेंट यूनियन खरा तौजबा सुम बजिदा ngaisleeba मोय हुजिल कै शांति लेबा चबानबदे ओजामा बोय नाइजैसे एनी मोय लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी मैम हुजि एमएलए सिंग मोय वोट खोमनाबा मोय लाउनाबा मोय चैनाबा अदु गतनि मोय उरिबो जे लेबाकी ओबा करी खली मोय करी खली केबा लोय मंगनै नाइसे मोय हुजिति मोयगी दि वोट की तैयारी द तौना लेरेबा सोगना खोइना चफम चापम खंगद चाबम थपम खंगद नोमगी इकोनॉमी झुम दाउ चलंग सुबम नो खंगद लेनरिबा ngam मोय थमोय सिंदो करी नो मोय तौरि खलिबा मैम से तौरिम पार्टी सु हुजि वोट खोमदरी अदुरेगी एमएलए ओने लेबा मैम सु मोय माइम केंद्र खोमदरीबा खाली खोइन हुजि डिलिमिटेशन की वाबा सो खोय नत्र माइकेल खोय प्रजा मैम एना सिगी वाबा सो खोय मियाम सिगी वाबा सो खोय करी नो तौरिसे अदुना मधु यामना फरक ताबा पोनी मधु की पोतो खितंग ज्ञान तानरगा
हंदकी मता दुगा प्रजा सो रिक्वेस्ट तौजगे इन हाइजै सिनी सी मैम सिगी सानबसिदा खoi लेरगुम सी अखoi अचुंबा म पोरकनब लंबी दो खoi सिनसी अदुगा गवर्नमेंट सेम हाबसे थादो मार्क लोम फाइते लो याय को खाली चंगाई ब खर खुजु खुलाई ओन सिजनरी ब मोय सेंटर सिजनरगा तोलो पिरा थम मैम दो मोय खर न सानबदा मान अदुदि नो म फारो मतम दा दुम लोग पोक नातनी नेशनल फाइट तौबा आर्मी मैम am लेरिनी नट्रो कंट्री फाइट तौरी नट्रो बॉर्डर दा तौतौ तना चाइना दम त थेंगना दन लोय तौनरी नट्रो करिगी मणिपुर दा ngasi मोय खरन लमहेमबदा नै नंगी गेम तुदा लेरो नोगी अखोय इनगी मतुंग इन हायरगा थंबंगम दिकैगिनो करिगी नोबा अदुना मसिगुम मैम से लोय मखोयना खंगबनिना आइगे हाइजै गदबो हुजि के हारिबा एमएलए सिंसिना कॉन्स्टिट्यूएंसी खंगगा असेंबली चंगबियु मदुदा लोय मसोब लाकनी ओके मधुगी पराब तामनबाना चाही मदि मतम पीरे दना फ्री थादोक्तना नोय बोर्ड खोमो मतम थादोक पनते बोर्ड अदु नोय अमिसाना ला थादोरो मोदी ला थादोरो नोय गवर्नर भल्ला से सिदा फमिबा गवर्नर ने फमि चीफ सेक्रेटरी लाइदो मोय अंत थादगदमते सिदा वा ngang खोइन सावरो सावरो पेन दना मित्ते पीमता सावरो ngang लेबा खोइजे खोइन थादगदमने दुमरि खंगो ओके ओके मायम फजा थंबिख्रे खुगी ओके ओके ओजा थंबियो हजिक कुकी हाइबा पब्लिक हाइतारे प्रजा से डिफाइन तोबो मथौ ताय मोइदिसु who are the cookie public हजिक थिंबा थंबा सिसु मोइगी इंटरनल प्रॉब्लम ने बा मोइगी इंटरनल प्रॉब्लम मरम होदिने कोइ वाहल इसे सिदी यामना नुंगाइ जते सो मरुइना सु ग्रुप हाइतारे यूपीएफके नोना एमएलए सु सिजिना रकनी को सोमदा इंस्टिगेट तो रकनी सी हाइरो हाइ मरम दी एमएलए गा सु ग्रुप यूपीएफके नो गिली से तोंगान तोंगाने हाइबा यादे को अदुमाइ तो दुना सीएसओ सिमसु अमुका इंसिनगनी सोम साइड प्रजा से एमएलए गा सीएसओ ना इनबा मतुंगिना चटपने बा सो हजिकी लेरिबा मयाम सिंग से मोगी डायरेक्टर से कइनो कांगबुनी ना सु लीडर नी ना हजिक सु कांगबु ना हजिक हाइडी से रिटन एश्योरेंस अमा पिउ मणिपुर सरकार दा यावगे हाइतारदी अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से 2027 की इलेक्शन की ममांग दा अखोई दा पीबी गनी हजिक अदु हजिक इंस्टॉल तोगदोबा मणिपुर गवर्नमेंट नसु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से अथिंगबा थमदे हाइना अदु कंडीशन दो पीबा तारादी अखोई तो लेरिबा 10 एमएलए से इम्फाल दा मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली दा पुसिन के हाइबनेबा भारत सरकार ना अदुगुंबा आइबा पीरबसु मुई पुसिन बा सिंग बे ngamgadra ngamoidra lakadra laoidra haibegi concept ne hojikti government of india ga kuki la loba singi collaboration moigi nexus ne moigi partnership ne hai tare ko moigi lila ne karam to na karmaina next few days mitra kun manung sila karmaina tholak ne haibe se manipur praja na dum yengki gani adu yamna interesting oi gani okay 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 oza haibi मैम जी कोई ओजा माइकल ना हाइबो ओदेदा कोई मणिपुर लेरिबा कांग पुनमक से confusion लेगदबा अदुमबगी खतंग यावे एकम हाजिगे गवर्नमेंट अइना हुजिगे माइकल ना हाइकिबदो हुजिगे पैनलिस्ट मल हाइकिबदो अइना गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर अइना हाइजिनि बम खले नंबर 1 जो ग्रुप है ताई को जो ग्रुप लेरिबा जाति विथ क्लान मोहि क्लान ले को मधु मक लिस्ट म फुंग बम संग नंबर 1 नंबर 2 कुकी ग्रुप ता लेरिबा विथ क्लान मोगी क्लान ले अनंबदी मोई जी थादो ओइसनु अदुगा कुकी ओइसनु जो ओइसनु मोई अयामबसी क्लान सिना मोई जाति ओइन चकुम तोवे को जी हाउकीप से मोई ट्राइब रिकॉग्नाइज तौरेबा गंगतेसु उरुम गंगते चक्रेबा अदुबु अइना हुजि कंफ्यूजन लेतनबने हैसे होजि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना अथुबो मतमदा जो दे याव ट्राइब ग्रामा विथ क्लान का सि क्लान सिंगसिना जोनी सेगा कुकीसना सि ग्रुप सिना सि क्लान से सि कुकी नि ओ थादो हैसि होजि ओजा मैकेनिज्म थादो नि हाइजबनिना थादो दा याविसि क्लाना नो विथ क्लान सि मक फुंग मचंगे अदुदा फुंग मतमदा मैमसिना कनाना डबलिंग यारोय डबल चट यारोय अममम खक ओइदबनी को थादो दे लेबो क्लान सिंसे कुकी दा याव यारोय कुकी दा याव क्लान से थादो याव यारोय
aina haidi masida ne ba confusion chal isi myamna aduda hojiki jaw gi senga leire ka adu ka confusion se jaw and cookie and thadau sida kam ba krano leib se athu bu government na ko list ma pi ba msang ba adu hojiki parliament pass to kiba any cookie drive de yaw ka no aduda jaw de yaw kran yaw yaroi number 1 ko thadau yaw yaroi de thadau su cookie any cookie type de yaw duna thadau su yaw yaroi adun bagi amaka pithok redi manipur redi paja punamot confusion leire aduna masida akoi yaw di have confusion le aduna masi punama ase aidi tuwa bagi habene ko se confusion le do leite na bagi number 1 duga masi issue da akoi thadau yaw de ko oki yaw de ainate adu menate akoi thok le punama se ko manipur paja aduna punama akoi noma khanasu noma di yanraga nungsi chana lemina bado adu khwaida pamni aduga masi aduga leiba punama ase akoi asai manipurda inga tapna mo leisia gadi leiba separate taliba group orakasu hoiti imphanda sum lakpiro wa akoi kana subu nogi thamoida ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯅꯨ ꯑꯁꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯅꯤ ꯆꯅꯝ ꯍꯥꯏꯔꯨꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯝꯇ MLA ꯇꯔꯥꯒꯤꯇ ꯍꯥꯏꯔꯨꯒꯦ MLA ꯇꯔꯥꯁꯨ 2 minutes am tak sing dok jagya do oza MEIBON gi do manipur se community gi ming se phajana chap chana de ba ko 1956 ta 29 ne adu gi matu no jig 34 ne 34 do da any cookie tribe gi category do ketang problem ne ba ko adu go thadau go cookie gi het na ba gi se ka kem leite chap ma nai adu manipur da cookie leite ba manipur da cookie hai ba furup leite ba loi na mak thadau oiba yai paite oiba yai tangkhul oiba yai tribe gi community gi do tribe ne ba adu gi do thadau sing se pai puna matam dagi khongjai oina khangjaba kambu du ne ba ko adu yamna clear cut oi hoi sagai da di guite hai be se zomi da paite da yaw ba su lei aduga hangsing hai be se zo da lei ba su yai thadau lei su paite le ba sagai da di loi mak su na lei ba ni na oza MEIBON ketang problem le ga ni to da bu tribe di ani oi ba ya de ba thadau already cookie oi ge hai ba mi le ba sidagi ne ba kang kong chai ha li se thadau ju oi ba cookie ju oi ba ani ma oi ba si ne ba kang kong chai ha li se adu digi ne ba list me pi hoise confusion le tanna ba hoje schedule tribe gi matungina community list manipur da kontra mari ne cookie naga mete manipur na te multi ethnic manipur ne aduga misidentification hai tare ai se mayam na cookie ni na khan ba ai na so dum ya thokhi ba nange di cookie naga conflict da su akoi si thadau sing se cookie hai ka su kai de hai na dum lai thok pa aduga cookie zomi conflict da su ya ka su kai de da dum cookie oi ga dum lai to adak mete cookie la su asa dum ka su kai de da cookie oi ga hai na adu de koi thadau na yar roi handak ki di hen man khre yaroi cookie sing noi lila du yaroi thadau na ya de hai ra kan sida thona le ne koi thola kan sida ne ba hojik chap cha na thadau gi masing dum lei manipur da thadau se yelho mi ne cookie di manipur da leite thadau go cookie gi misidentification se oza MEIBON na ai matungina puthok pa numit sida manipur da santi clear oi na adu puthok ni nge ba to clarification ama khak daka oi ba sida koi noi na di to ba yaro da state government na to dam ni oza okay ima thambiu tate da aina hajanim da te MLA tarado adu su assembly lak pa kem kai de lao khoi Michael se phamme aduna moidi assembly den moidi amarom da di security me am tai to ra to duni aduna loi mak changak pada madu phajana pangthong minaraga tungi future sem na bo hona minasi haiba poto haiba wan oro da manglan da ai macha masuna harapur ga su mama pa as a leader moina madu warak pa matam oire madu gi power do yobi hu hai ke to bono okay yam nungai jere akoi panelist ong bang na su yam phajana su thambi krai khoi gi oiroi da ba khoi gi pi ba yaroi da ba demand ama khakna
mang thamakanda kogi hanadagi kogi tangdu leitana manipur da nushi chanana leiminarambagi chatnaramba machat to koi kaitharak pase masi kogi hojik su matam lairi kogi shoi ki balan ki basing koi ngak tok ngashin torakana manipur da hana gumna tangdu leitana nushi nana leimina sa wafam duni kogi asukui ba matam sa kogi discussion da pambiri ba panelist na sudumak hairaga su lakpa adubo hojik the 26 ki mama da government information haveni but adubo yeng batari masida yauba yaudaba masidi matam gi matung ina yeng batari duga semakadoriba government na kari kogi manipur gi issue shigi matang da thabok paikhalakpa habadu so ko yeng batari haba fam sigal loinena ngasigi dalok ki tharam da mapung fan bibegi da makta so ima SUJATA oza MEIBON amadi oza Michael thagapa phungdu chari mata sida notice window na sandok saba notice dalok lushin jare ming tabiriba singbom ka na khrum jari Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta de Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhin Badana Lion Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Lion Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Sumogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingin Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau. रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की आहंगबा फमसिंग कौरी अहानबर राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदे रिसेंटली वर्क तोबा हुजिक थबक तोबा मियोइसिंगना अप्लाई तोबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसिक नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसेनबिरउ Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की आहंगबा फमसिंग कौरी अहानबर राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदे रिसेंटली वर्क तोबा हुजिक थबक तोबा मियोइसिंगना अप्लाई तोबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसिक नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसेनबिरउ